perlok baro kamna pelong atrai peda na kila ya temen tagas ngai ke video changa kalong banga shed ushana matot tangan pen visa ka recipe changa kamno banga shed ushana matot tening kong yang antia opening hapo pressure cooker tela I ko opening ngan sa ai upiat urun sun bala diap grind tada diapan ngan ai ushur mit selaterpan bat umit masala tasa ayu ni ushana matot nga diap diam bala diap san dan ai kamlu baking powder, chili powder, coriander powder, dan saking saya mix lang. Teko umpat hap antat la day kat kumu ushana ba pishan. Ni shana mator pan ngan pensiu arsen siu. Te hadin arsen siu punya ini shana mator la I dengan bataya facia belia bang ayu ni u baking powder. Nga ayu ni u baking powder kenang banlat mi tu senyap na ni ko ushana bat ulong sbo at Mahmud bang ai tang ni udhania musla almuri basom kendung da ali so upiat baso jo ai sat da bang so bang bha tam bang amlong ram bang kita ngam ai de tanga kapal efisia perlok barok ba fila kersian nga kapal efisia ban kersian ban subscribe ban share dengan ni ke video janga de khobli chibon perlok barok tingin yak sekenduk yang pada next video janga bye bye take care